Utegire Weru TV na ngushokire nkatho cia mwanya muno no ntubwa kuna kanya gakwatana abatu kinde tuchia Weru thaa mwanja cie tariki 13 mweri wa hitandatu mwaka 2024 onibetwa weni wa Kenyero. Tukiambiriria ni ati rais wa nthiguru ya Kenya Ndagitari William Ruto amwe na atongeria mwanya ibethirite bekinyo wa kaunti ya Meru na rais William Ruto arurite kiwanda kirio biandethia ntereche mitungo nimagaita ati kurayana iregiritwe kwithira kiliongira arimi beria nterechia yetoro irbo twitete na mbere na kuthiatiria na twatirito kunenkeria yo na njire kinyanirite kindeto cietu cia Weru thaa 1:30. Tugeta mbere ni ati ayuthi bakume Gembe North Sub-County na Mutwati betete mbere na mutaratara yoritani bwa yuthi yurayombanithitwe ikigina kia GAF na Equity na rayuthi baba kiaria batarireti ati mutaratara yo batethetia nene nonto yo baretete amwe na nyotira ati iyo baguna nene abaina witikio nyuma ya mauritani ya bakethira bakiomba witaome na kuambiria biashara chuira chikomba kwithira chibaguno turonebo. Youth power! Youth power! Babone ayuthi kuma sub-county ya Mutwati na kinya sub-county ya Gembe North baraba ithirito bairungu ro mubango urathiete na mbere na kurutana ayuthi manto mwanya makonaine kinya na kwanjiria biashara utongoretwe ni obisi ya mubunge wa Mwekuru kaunti ya Meru wamwe na banki ya Equity na araende bobongo bokojira na kuga ati bareketie na kwamukira maurutani maingi maramomba kugarura uturo bwao. Once financial literacy arago komba kwithira wina ngirisi yaku 10 kana 20 wambiriri kabanda aku no design iro komba kwithira wika banga design iro mbesa iro komba kwithira wi save mbesa iro komba kwithira ki invest kingwe na mbesa iro komba kwithira itumira yo mantu tukuritanwa na imantu ya komba kwithira ya tuma batu tuyonga twambiriri nya savings yuthie mpingi muno ate kintu kira gutikite kio bonete nya batu kuthukuma mbecha bakwarwarika turerwari kiaswete njipanga lakini ukilukira program ito onete umoma guna saving to bati kubwethia nonto ba future uyu na nonto bonya bwana beto nonto kinyo kilukira program ito thote manto amingi muno ya kumanage ngwe ya kumena na nya tomba kwethwa tuna mbecha cia kurutanguna somba kuma na nguru kito kamenya kinyanto ato bako pati navo bako moto tethio kilukira biashara cia tu itorita the vijana ndio tukanji biashara tanjira biashara nchoronge na biashara akiki thai mtu turorero ndia to tuiga tukomenya kuna fata zira mtu abati kolele mbere akanji biashara kendo mo sustain biashara era emutethi ne tethi family kwe muntu urare nya mbeza ciake kana endie kuona mbia atamea business plan kwa tuka umithomera na yo mutethi through mama safi ukakoleli ruterwa rungi ari babetu ibasi nego mimba muno na woleli ndaka isi to na cio itase thano basi nekane nonto bagwethwa batena ngwe kurita yobe kambise ukagwethwa we mbise serious ngwe nagu utona kanya ka weto sinikana mimba na nya wasinikana mimba era utemekana no utona kanya ka kuingesia mimba irambige tukona twatethuka especially oni ndita biashara nanti kambise behold biashara lakini kokilokera training mbetete nkithoma match ugu barionaniria baina gwirigiro ati barikia maurutani mama mauturire mao makagaruka zato te kuritanwa ngwe itokuritanwa ginya wathirie kuritanwa ngwete witana ara gurio gundete thikara kumbafu wiritanwa no wate kintu kiombo utethia kenda wendelea ngwira nukona through program waye itoko op gweta mbere na barabena to biashara to nini baokera nonto no menyere utebati otumbira site yora okwan nonto twe yuthi muntu amba kona enangiri kiondo akona ekena mbesa muno koibo no tumira tuminya se stock biashara kwethia atia ikuthira kwa hivyo twe ana yuthi to appreciate kithomo kieto kuthomethwa nonto ikithomo kuma Gembe North Petan Class Chabare Katho cia mwanya muno kiwe ni Class Chabari no ntubwa riboti utugita mbere ni ati MCA wa Koloto mbunge ya kaunti ya Meru Kirenya Mwenda nethirite agiokia bioria biegio gaibwa kigina kima kaunti ki mwaka ya thirikari mwaka ya 2024-2025 nyuma ya Weru TV kurekeria ndeto Kirenya wete kaunti ya Meru ni batere kwithira ikiamukira mbechi nyingi nkulukie ira ithirite ikigairwa. MC Okoroto munda Kirinya augite na ndi mbeca iria akaunti Meru igairi kimaka gitwa kithirikari twitite bilioni 10 itigwitane no goti bura akaunti Meru igwita no tonga bura winabu county revenue allocation yeta kuga mbeca cia county batu endere utu tu feature number 5 oyabura tu itate
oya bura to feature yake ku contribute revenue ki national government turi ya number 10. Okay, in terms of population yetu kinyayo batu turi kwa level nemo, imagine Turukana benanto ngirima na kenda wate ukinyanya population yote ukinya 1 million lakini bagairi 13.6 billion population ya Wajir ni umona kura chia Meru kura ke registered voters wita la na ba Wajir wata la kuru wata la ekuru wata la vijana bonde ba ekiri kiondone kimona nyage ni baba ino bonde is about 800,000 people ni anto ngirima nana yu ngirima nana ikura chia Meru iwake lakini no kuona baagi 12 billion oya batu a Meru toina over 1.6 million people, 2 times the population. Akiuna embesha na weti na mbere ibwiri kuonekana nara kuna wingi bwantu elete wingi ba miunda leaders betu na atongeria betu ba Meru formula uchi otumiro nara CRA hii formula ite kubwa kabisa na hii formula ite ukinya to any answer. Services follows people. Te miunda. Services ite follow miunda kana nini landmass. Services follows people. Kana services ira thirikari iritango ireta ke mwananchi. Te mundrene to kuria atongeria betu ba Meru. Ibona to ngero to kangero ke mira. Gavana wengo nyambe chuchu ngo tie enye de to kudetera no atongere na etumira bora kwenda. No ikwa. Tia chokarenge murume nabu national government nya babu ikueni kyao ibu kona nyanga bana we ngombe chuchu ngo ire ya buchokeria na MTF no ikwa wendi kwa nandi ni kona county Meru ekona mbese ore baterie ojore kwitogoti kutena kwinyerwa tunenkereni cia etu katuthire oyabura Nairobi county ye number 1 in terms of county revenue allocation na no yo there number 1 in terms of contribution to the revenue collection kinya batwe ito kwenda tuthire tu number 5 oyabu tuthira tu number 5 kurita kinya batu kugairo no mwanka tuthire kinya batu tu number 5 manto yange kuthira tukiga tunenkanira tu number 5 lakini tukigairo tukagairo tu number 10 tutitikiria batu turi Meru kou no tumiro mbaya as wa Meru people we itukumeanga bana chie ya atumira bura kenda lakini kabairio tuithetera chie aenda kuri obu ari ya nare Muthuri Murioki Uru TV mutirijwa Kangangi. Tugita mbere ni ati kiama kia UD kiruuritio bisichio ntuku ye ngoro na arakia mabankulo kibakathite no shokiria nkatho anene Minister wa Urimi na Ndithia Mithika Linturi amwe na abunge bangi bamwe bo wa kaunti ya Meru bakiwa ati ibabatetheretie anene ukinyanilio BC bari wa betayari nende kwethira bakibo ithirano bia kiama kina ati atongiria braba kethira becha lwa bakarutera ngwe BC ne hoi. Utongere bo kiama kia UDA ni burudetio bisinja roche kiama kia Meru. Atongere baba kiaria ni bachokireti Rais Ruto nkatho mona atongere bangi no ntubogo wato bisi umbaru. Ofisi ya Meru county ya UDA neo ejire aja turungi ntukwe narua aja agwita kwa Kongwa Cheke bagaitie Congo Gardens baraba ije Congo Gardens Meru neo tuli au nyuma kidogo na ofisi neo iji na manto jonde jege kiama kia UDA Meru jakethero jaithithagua na jakethwa jebangairwa kuma ofisi na nene ya kiama kia UDA aja Meru na nyumba ira iketherwa itumairwa kingu gichionde chia kiama kia UDA neo iji ni bameneretie atongere baraba kuroke siasa na siezi Linturi bakiwa niwe mutongeri wa Meru thirikari nene atuge antu baraba kurwa na Mithika Linturi bamenya iba mundu wetu uria wiritho ritu bakurwanwe nonto ndo airi umande kauma na iguru keta nthi na ona mundu uria werekeri no mwana wetu batu tutenda nteto iu Mithika Linturi agatongwa kinya Meru batu tugutongwa na ndi tuli kiama kia UDA nonto Mithika Linturi no mwole baria bachurirwe mutharabene nonto bwa kiama kia UDA tutenda kinya wengwa achurwa thaiji katwitikaniria nama bautu twi ene kiama kia UDA nonto itu twagichwire kuma riria twambiririe by election kiago
tutitikiria antu bachetha na mithikari nturi nontu noe wakiambiririe na no gikinyithitie mwanka aria gikinyite thaiji ni bauritie amemba bo kwibanga ne boya nontu bithurano bikiama kiu biria biyite mweri wenana kaunti ya Meru. Manti aria tukubanga ya grassroots election itukubanga bura antu betu pa UDA nontu ni aringiri kura nyingi na sana na itukumea tukethia twina competition batu itukubanga twithia twina harmonious election ground ine na tutigethia twina thina. Number 2 ituchogia nkatho because tukubanga twinka twi coordinators ba Meru County itukubanga amwe na members of parliament ba Meru County batongeretwe ni Mheshimiwa Rendekiri na Senator Kathuri Murungi itukubanga turi amwe na abunge ba county barabara wa mirite kiama kia UDA itukubangania nabo ituwika mikakati na tutongeretwe i Mheshimiwa Mithika Linturi urethirite support yetu kaitieno kaune bawatitwe ni Rais Ruto Royo Meru bakiuria Kenya bamuwate mbaru kenda kinyanirie manifesto yawe. As our dear president comes to Meru, we expect that akethira areterete arimi beria a lot of goodies kenda tumba ku benefit. Otherwise, we welcome him so much in Meru na itumwendete, and we believe in him and we believe in his manifesto. Before adiria tameke inkumenya akethira asavite according to his manifesto, and Kenyans are going to benefit as a whole. Tuyita mbere ni ati mubunge wa gishiko bunge kia North Imenti Rahim Daud na kinyithitie muswanda mbunge nenene yuegi wamba bondithia kwina mubango yo wikira rwano andithia kurieria wamba bwachio na mutaratara yo chichokia iboke ndotira andithira chithirite ikiywa giutati na watho ikwithira chichokanirwe abura tutariru mwandiki wetu Antheto Anthony Kathenya. Swado jolo wendekithitwe ni mubunge wa Imenti North Rahim Daud muronto au ni kurwana wamba bonye mujandethia ile thirito lithina nene na thirikari ya Kenya Kwanza itongeritwe ni Rais William Ruto kunenkanira wirane bakuthiria thina ino. If we know Kenya well, we have an issue about livestock theft, and it's a very big issue which the president has pronounced himself as well. Even in Meru, by the way, we've got a very, very big problem. Muswado jo kwenda garithi bonde kwandikithia na kumaka nyamo jao jandethia kenda gutetheria kagita kala jaiwa kulingana na Rahim kagita kala nyamo no jandethia ikuyewa na nyuma ni kugwatikana ni kwithagirwo kwina thina ya guicoki kiriene arithi baingi bakithagira na litage yao untu buria bomba kurete mirimo ya nyamo jandethia. Registering livestock, branding, I know it's going to be a bit difficult, but it's going to be very good in the sense that, Chair, the other day, the police got livestock. It was stolen from Meru County. They found it, I think, in Samburu County. But what they found was not what was stolen. So they returned different livestock from what was stolen. Muswado jo kagita gaka kwirigira gutetheria kirogori na wende baja mujandethia. That a permanent branding system can be done. You see, those are things which the Cabinet Secretary, together with the Council of Governors, can agree on how to do the permanent branding. Regarding movement or sale, I believe it is possible, Chair. Every animal which is even branded, like we sell a car. When we sell a car, we do not change the number plate. We just give a logbook. Amona ogurwangirwa nyamo jandethia kiri ministry orimi ni rureganite na muswado jo rwangiro kiuga ministry orimi ne thondekete miswada mingi ile limbere ya bunge amona kanjwa mawaziri kienda kuthiria mathina mama rwangiro kiulagia bunge kuregana muswado jo na gwitukia miswada ile kinyitwe mbere ya bunge eno ne ministry orimi. We are requesting the National Assembly to stand down the processing of this bill in favor of the above proposed legislative agenda, which we shall share with you. First, we have not seen the proposed legislation. That is the first question, because if we could have seen and seen maybe it is covering what you guys, what the bill is containing, we could have
requested. But what I want to tell them is first to provide us a draft of those proposed bills. Killing the bill will not solve, and if they say that they've got a similar bill coming up, Chair, we've had those stories before. I was in another committee as well, where I was told I cannot do this bill because it's going to be coming. It took 4 years and it never came. Kuma mji munene Nairobi, Beta Anthony, Rangi wa Kathenya. Katho shemwanya muno kiwe Anthony Kathenya na kiwe mutegeri no ntuba kwithira wetete ambere na kurumira ndeto cia weru tha mwanja tonekanya kunogoka nini ugeta kuraya inshokerete na ndeto nkuluki. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa sporti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Ana bako ni botoro barojo ritana mwana waku egabwa gwikaga muthitho ari umunini kenda ombaga kubangira rojo rwawe na Solution Sacco Hippo Junior account baritane ati ochumuni yonde ni agitumi na gwikaga muthitho yonde ni bobwega ni ontubo matuko janyu mene muthitho joka batetheria gukura ni twitikaire free internal standing order na nkuruki turi na fande ya twana na jangi jama ingi rugura Hippo Junior account kirerwangirwe tururu ya kwinagwe na wigwatire Hippo Junior Piggy Bank utheri kenda kuthongomia wikibo muthithu kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira 0728787972 kana uriongire mutandao wetu www.solutionsacco.com. Solution Sacco, your ultimate financial partner. Wapenzi wa kipindi cha Neno la Neema na watazamaji wa Weru TV, ungana naye Askofu Michael Wanderi wa kanisa la CFF mjini Kiambu katika Weru TV akikuletea Neno la Neema litakalohuisha maisha yako. Hakuna kurudi nyuma, utafurahia kazi ya mikono yako. Na wewe ambao umezungushwa kotini kwa miaka, Mungu akupiganie katika jina la Yesu Kristo. Wewe pia ambao umenyang'anywa vitu zako, umenyang'anywa shamba, umenyang'anywa gari, Mungu akupiganie katika jina la Yesu Kristo. Kipindi hiki cha Neno la Neema kitakujia siku ya Jumapili kuanzia saa 2 hadi saa 3 asubuhi.
no twiro kithangikagwo ni mirimo mwanya mwanya na ndiuga kwa nkoro kairi. Mokeo Nutritional Herbal Clinic turiaja nontu bwako tutiritaga murimo jo sukari na mieri 3, high blood pressure na mieri 3, arthritis na mieri 3, low libido na ntuko 3 na thinewe kathira buru, ironda bya kiu, alanjisha mithemba yonthe, thina ya mugongo, kwaga mwana kiri antu akana arume na mirimo ingi kathumba. Aja Meru obisi sheto iri Kalkia akwina nduka inene Magunas ire yari uchumi na turugura kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 ya muciogoro. Maoa turisa Macloch nyuma ya Ken Silva na no turiongere ntuko cionthe cia Jumatatu na obisi sheto iruguraga kwambiria thaijire sharuki iri mwanka thaa 10 ya muciogoro. Nkoroki gwatania na dagitari o munene mutaramu Njei Mburu ntuko cionthe cia Jumaine kwambiria thaijire na ndaika 50 aja kwa Weru TV. Kumenya mantu Nkoroki araniria na dagitari o munene mutaramu Njei Mburu gukurukira 0721 640 369 0721 640 369. Mokeo Nutritional Herbal Clinic. Tunatibu, Mungu anaponya. This is GoTV, and right here is where you can catch the brilliance of Mbappe, the scoring power of Kane, Ronaldo's, and all of the greats fighting for the glory to be crowned the kings of Europe. Don't miss the unbeatable action of all 51 games of Europe's biggest football event live on SuperSport on GoTV and GoTV Stream. The Euro 2024 live. That's GoTV for you. Love it. Gakwato ageni orengi na nkatho cia mwanya muno no ntubwa kwithira witete ambere na kurumira ndeto cia Weru thaa 1 twicokerania ati mubunge wa giciko bunge kia Buri Mugambire ndekire ntuku ya iguru na arethire akibwithia mucemanio na ene miunda kumantere cia Buri ibo kenda kwariria twanya tongwe amwe na ukaria ntereo. Akere mubunge una minerete thirikari ya kaunti ya Meru no ntubwa wache weti na mbere kie miunda amuna weti ogoti Buri iguru ya brato utarire mwandiki wetu wa ndeto Kelvin Kimathi. Mubunge wa Buri ndikiri mugambi no loteta bunene muno utongoria buthirikari ya kaunti ya Meru no ntubote ira mirandi yo mwanya ye barabara ira ciankene na farms Buri ondire atongoria farms yo iji ibo bare ariba nene bogoti kire thirikari yo iji ya kaunti. Hii mambo ya kunyamaza, kujeni mfanye kazi na tutaendelea kulipa kodi. Hawa wangwana wote wanipa kodi kubwa sana katika county government, na mpaka sasa hatujaona hiyo pesa ikirudishwa hapo kutengeneza barabara. Kuanzia sasa tutajipanga. County government must feel ashamed of not plowing that money back again, and they should not wait for us to go and look for them to bring back the 40%, the one that maintains the roads here in Buri constituency. So I am challenging the county government of Meru. We need our money for maintenance of road, and we need to be told where that money goes, because that money is supposed to come and do work hapa. Mugambi na ulito muno mwankadha hii. Serikali ya county sio sisi tukuja kwa barabara, tukuja kwa maofisi yenu tuwapembeleze. Rudisheni pesa hapa kwa sababu it is our entitlement, ni entitlement yetu kuja ku maintain maneno ya barabara hapa. Hiyo wangwana wanalipa pesa mingi sana, na hiyo pesa zamani tulikuwa na 40%, na hao wangwana wote wanasimamia na barabara zinajengwa. Kwa hivyo mrudishe pesa yetu hapo, na hiyo maneno hakuna kupembele sana. And I want it on record, the governor to hear, and his government and the county assembly of Meru, I want them to hear, bring money back to our sub-county, the one that is supposed to maintain the roads, that our large-scale farmers wanalipa. Ayawa alitindira ikiteka roke ushokanira kanywe kiribuko ni witi na mbere shikone mbunge kiawe na kamiti baba witi na mbere shikone mbunge okina area beti kaririti kiri kwagirithio karia ntere yu kwagirithia mirandi ya barabara na munogu ni bongo yikirinzu kimbithi kumwakili farms yo iji. Tumefika hapa leo kamati yetu ya maendeleo. Hawa mnaona hapa ni wafanyikazi ambao wanatuwakilisha katika sekta yetu ya kilimo, mashamba kubwa katika constituency yetu.
Kwanza nitoe shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa. Hawa ni wangwana ambao tumeungana kama partners ili tusongeshe maendeleo katika constituency yetu. I'd like to say a very big thank you to Mr. Mayor for bringing this meeting together. It is very, very important that all us people of Meru County and specifically Buri District, we do work together, because if we do it together, we will achieve a lot. If we're all fragmented, nothing will happen. And I must say that the security have made a big effort since the theft of the cattle. They've had people based on the farm. I hear there's a lot going up north, and so very commendable for the government to try and improve their security. With security, we can do good business. Without, none of us can do everything. And we look forward to your projects, and we're going to support them fully and with all the strength we can. Weru TV kumaburi mbita wakeuvin kimali. Katho cia mwanya muno kiwe mutegeri Weru TV na kibonde barabomba kwithira bekinyanilia ndeto cia Weru thaa mwanja tukierwa arenga kwendera kaita kia na ntukwenjia yoyuri tharimo pia murungu mwene nyaho nimbetwa wini wa Kenyero.